Okey, beli peram. Boleh kaya ke tuan? Nanti saya share. Beli peram. Tapi benda basic beli dan peram lah. Okey, itu benda basic. Peram tu sampai bila? Peram tu untuk apa? Okey, tuan kena faham Okey, tuan macam mana nak jadi dealer? Ada syarat tak? Ada syarat dia di Grab promosi. Ada yang tanya saya nak jadi dealer ada syarat. Dia ada Grab promosi, lepas tu beli wave card. Wave card ni senang lah, dia ada kat sini. Wave card ni ni RM300 dia. Emas 0.5 gram. Dan nanti public gold akan tulis nama kita dekat situ lah. Okay. Dan kena join training. Ada training dealer. Lulus ujian, open book test kena jawab ujian tu sampai lulus. Dah lulus tu baru boleh upgrade jadi dealer. Sebab dealer ni bukan saja Puan Laila, dealer ni bukan saja peluang tau. Dia ada bersama dengan tanggungjawab. Okay. Dealer bertanggungjawab untuk servis customer, untuk bagi ilmu, untuk bimbing customer, memudahkan transaksi jual beli dia dengan public gold, dan bagi dia ilmu untuk kaya dengan emas. Sebab ini saya nak beza public gold dengan syarikat emas lain. Antaranya, public gold ni dia tak ada customer service. Maksudnya kalau ada masalah, customer tak boleh phone call branch untuk branch tolong jawab semua, tak ada, tuan-puan. Dia tak ada customer service. Customer service adalah dealer public gold. Ada masalah penyimpan emas, cari dealer yang akan tolong deal dengan public gold. Staff public gold cuma selesaikan urusan transaksi saja. Jadi bayangkan kalau penyimpan emas tu dapat dealer yang tak tahu apa-apa. Contohlah, beli emas, dah beli tapi tak tahu nak minta public gold post. Jadi dia pun menggagau pergi branch public gold, walk in, mana boleh walk in, public gold tak terima belian secara walk in, ambil emas secara walk in. Dia kena buat appointment. Nak buat appointment pun bukan semua emas ni boleh pergi appointment, pergi ambil. Item besar-besar saja, item kecil tak boleh walk in sebab branch tak simpan item yang kecil-kecil macam ni. Jadi itu semua perlukan bimbingan daripada dealer yang terlatih. Kalau tak, memang penyimpan emas akan menggagau. Jadi kalau nak jadi dealer, kena fikir juga bukan saja peluang, tanggungjawab kita kepada penyimpan emas di bawah kita lah.